Magolegwa kgothadiwa go dirisa mananeo a tsa dikgolegelo go ikagasešwa pele ba boela mo setšhabeng. Bana ba le babedi ba kgamilwe ke metsi kwa Šošong le Thobela. Fa seemo sa itshireletso se di fela pele kwa Sahel fa e sale masola a Amerika go tswa koo. Motswanetsong kamogele ga ke esi ke na le Tshepiso Sekolo yo tla ranolang ka puo ya diatla a re simololefa. Lefatshe la Botswana le kopile la United Arab Emirates go le thusa go ikagasešwa ka go tlisa babeeletsi ba tla le thusang go oketsa ditlhabololo. Fa amogela morongwa yo hapegileng go tsweng lehatsheng leo e bong Sheikh Shakhbut Nayan Al Nayan, Tautona Advocate Dumaboko o supile fa lehatshe leno le humile go le gontsi mo go tlhokwang tshwaragano go ntsha maduo. A re tlhoetsebe re utlwe o nthatile boti ka pego. Morongwa yo hapegileng wa lehatshe la United Arab Emirates e bong Sheikh Shakhbut Nahan Al Nahan o phaketsa kopane le Tautona Boko go buisana ka fa ba ka tlhabolang tirisano mmogo ka teng ya mahatshe o mabedi. Gone mo phuthegong e Tautona a kopa barongwa ba go sekaseka tshwaragano ya bone lehatshe la Botswana go le thusa go tlhabologa botoka. We would like companies from the UAE to come here and establish durable partnerships with us, with our people here, and we believe that this relationship must be strengthened. It's about time now that we took practical steps more robust than we have thus far. While appreciating what we've achieved together, we now must brace ourselves for bigger, better, to do more together. What we're trying to build is something for 10 years plus. What we're trying to do is to benefit the people. What we're trying to do is to create a good impact and add value. Together, I mean. Mr. President, there's a lot we could learn from Botswana, because there's a lot we could benefit from Botswana. Gape a kopana le Dr. Atilia Molokomme yo o boditseng paka ya gagwe ya boemedi kwa lehatsheng la Switzerland le kwa lekgotleng la ditšhaba. We hope and believe it will not mark the end of that service. We will certainly expect and facilitate as well your participation in some shape or form, as we will discuss and agree. And we offer opportunities to every citizen of this country. Fa a laelana le moemedi wa lehatshe la Japan yo o weditseng paka ya gagwe mono, Tautona a mo lebogela tirisano mmogo gareng ga mahatshe o mabedi. Fela moemedi yo a supa fa ba kgatilwe thata ke tshwetso ya tsamaiso puso go ikaegile ka go tlotla ditshwanelo tsa batho. I was very impressed that your government is based upon rule of law, respect for human rights, and equality under the law. That is what Japanese diplomacy continuously pursued. So I think the chemistry between Japan and Botswana will be very good, assured, I think. Onthatile Boti, BTV News, Gaborone. Moumagadi wa ga Tautona me Kanaboko a re dingwe tsa ditiro tsa ofisi ya gagwe di tla itebaganya le dikgang tse di amang matshelo a bana go tlhomamisa gore dikarolo tsotlhe tse di tlhokegang go godisa ngwana di a dirwa. Mme Boko o buile se a etetse kokelo ya gantsi. A re utlwe ke badiretsi motlhosi. Motshwarela mogokaganyi wa ditirelo tsa botsogo mme Eliza Basimane Botle a re kgaolo ya gantsi e na le dipalo tse di go godimo thata tsa bana ba tlhaelang dikota go heta thata selo sa go hokotsa tlhaelo ya dikota se lehatshe se le ipeetseng sa 2.9%. A re dingwe tse di ka tswang di oketsa bothata jo di akaretsa itsholelo e kwa tlase le letlhoko la ditamelo tse di ka thabolang kanamiso ya ditirelo tsa mohama wa botsogo. Ha re lebile mo kgaolong ya rona ya gantsi re tsamaya ka 10%, mme the national target 32.9. Seo ka bona hela gore ke sengwe sa dio tse di tshwenyang motsadi, mme re na le sengwe sa dio tse di re tshwenyang gape ke jone boimana jwa banana kana jwa bana. Ke tla re jwa bana ka gore ke bua ka bana ba 18 years and below.
mo e leng gore mo kgweding tse tharo tse di fetileng re belegisitse ngwana o 12 years ra ba ra patelesega go mmelegisa ka loaro ka gore o santse a le monnye mmele ga o ise o gole. Mohumagadi wa Gatautona o gateletse maitama a puso a go thomamisa gore a namisa ditirelo tsa botsogo tsa boleng jo bo ko godimo go hema dikgwetlho tse. Our government is very intentional in making sure that we deliver quality health services which are available to all. But I can assure you that with the minister having been here, they're going to work very hard to make sure we don't have that anymore. We cannot afford to have kids suffering from malnutrition at this day and age. We cannot. And I can assure you also of my support because I intend on putting my time and energy on the well-being of children. Yes, this will include their health, everything that concerns children. We are committed to excellence. Anything Sekari Dirango different is when you don't commit to the same ideal. Yeah, excellence. Anything that we do, we must profit in particular from the excellence of diversity. We are diverse people here. We want to do good for the country. Mohumagadi wa Gatautona o le gape a etela kokelwana ya bana kwa neng ga bomme ba ba itsholohetseng masea le bana ba ba robaditsweng. Dimpho di akaretsa melora le dilwana tsa bana. Ke Badiretsa Motlhosi, BTV News, Gantsi. Re ntse re le kwa Gantsi, Mohumagadi wa Gatautona o kgothaditse magolegwa go dirisa mananeo a kagosešwa go fetola boitshwaro jwa bone le go itlhabolola ka go anya dikitso tsa itshetso tse di ka ba thusang go tsena sentle mo setšhabeng fa ba wetsa sebaka sa dikatlholo tsa bone. Kgothatso e dirilwe ke Maboko fa ne a etetse kgolegelo ya Gantsi maabane. Ke Badiretse Motlhosi o na le koo. Lenaneo la kagosešwa magolegwa le setse le supile maduo ka jaana badiramelato ba pele ba le 20 mo go ba ba 1,133 ba ba tseneletse lenaneo leo e le bone hela ba dirile melato e ba buseditseng kwa kgolegelong. Mo loetong la gagwe la ntlha kwa kgolegelong ya Gantsi, Mohumagadi wa Gatautona Mmekaone Boko o gateletse botlhokwa jwa go sala molao morago mo magolegong a 151 a ba gwetla go dirisana kwa bone mo kgolegelong go akola mananeo a ka hetolang boitshwaro jwa bone le go tlhabola dikitso tse di ka hetolang matshelo a bone. Re dumela gore bontsi ba lona bo tla tswa kwano lebeletswelele le re thuse go aga setšhaba ga le setse le ile malapeng. Yaanong go a supagala ba ga rona gore ga le tswa le kgona go nna sengwe le sengwe se le batlang go nna sone. Le sala morago tsamaiso ya semolao le ira sengwe le sengwe ka ga le diretsweng teng ka ga le rutilweng ka teng. Mme ke ne ke re go mo go supa gore Batswana ka kakaretso ba la amogela ga le hetsa go tsa kwano. Le a ka re mana lenaneo le setse le dira sentle 98% ke bontsi tota. Magolegwa a thalositse ha ba lemoga ditamorago tsa ditiro tsa bone ka jalo ba na le keletso ya go akarediwa mo go bateng tharabollo dikgang di tshwana le go gontswa bong le ditiro tse dingwe tsa borukhuthi tse di amang lehatshe leno. Go bata le re engage maarona ba re mo seemong se re leng mo go sone kana kgokontsho maarona ha o ka lebelela mo dikgolegelong tsa rona mo Botswana ke rona banana le ha o ka leba ka ho ta bona gore bontsi ke banana. O bo ithelele gore seemo se le gore maarona re tshela mo go sone mo malapeng a rona ke sone se le gore nsira gore go bohelong ja letsatsi e be ra go nna bone ba kgontsi ka ntha ya kgontso e tswa mo malapeng. Mme maarona ya nong kopo e be ne le gore ere ofisi ya gago maarona ha o ntse o dikuloga o seka dikgantse ne re kopa gore o remelle thata mo kgodisong ya ngwana mo lapeng bogolo jang ya malwapa a dikobo di mageteng. Re sa le ho mothusa tona ya boathudi le kagosešwa magolegwa re Augustine Nyathanga a re lephata la gagwe le ikaelela go nna le bodiredi jwa boleng jo bo kwa godimo jo bo ka thusang go tsenya mananeo a mangwe a kagosešwa magolegwa mo tirisong ga mmogo le go ba busetsa mo setšhabeng. Dikano tse re di ipetseng le ba dikgolegelo ke gore ra go nna ba tshele bone gore re be maikano hela le maikemisetso a tabang a supa go papametse gore ba go diraeng go thusa gore batho botlhe ba eleng gore ba isiwa go dikgolegelo ba thusiwe ka gore ga gona ope yo batlang gore batho ba dikgolegelo
goromente ga batho ba dikgolegelong goromente o batla batho ba tshela matshelo kone mo gantsi re na le carpentry re na le upholstery re simolotse thulaganyo ya go ntsha ditshipi welding jaaka lo bone dio dingwe tse ba setseng ba di dirile mme ba sekai ke di-forum tse di dirang di-paving slabs le tsone jaaka batao ba di dira di rekisiwe ke dio tse re sulegelang gore e kare morago ga kgolegelo ba kgona go ka itshitsa magolegwa a na abelwa dimpho di akaretsa melora le kapari ya metshameko ke mohumagadi wa ga Tautona ke badiretse motlhose BTV News gantsi dialogane tsa dithuto tse di farologaneng tsa temothuo ba isitse mokwalo wa dingongora go mokwaledi wa lephata leo re Kabelo Ibineng baithuti ba lela ka letlhoko le le kwa godimo la ditiro ebile ba supa fa bangwe ba bone ba na le sebaka sa go tshwara ngwaga tse 20 ba sena ditiro ba ngongorega gape ka go newa sebaka se se khutshwane fa ba thapelwa ditiro dingwe godimo ga mo ba khadile ditsela tse di sokameng tsa go thapa badiri segolo jang kwa dikhampaning tsa puso tse di ka fa tlase ga lephata la temothuo fa amogela mokwalo o mokwaledi Ray Bineng o kaile fa amogela mokwalo o ebile ba tla newa phetolo mo sebakeng sa kgwedi patagana re hana go tlisa sello sa rona re lekile ka ditsela tsotlhe go kopana le bogogi jwa ministry gore re bue re bahe di tharabollo tse e leng gore a di bona mo nakong ya gompieno batho ya ka lutlwile gompieno ba re sologeditse gore nyambe ba tla go lebella se e leng gore re sa le re se ba beile gapedi kana ha re kwala petition with recommendations ha re kwale selelo hela re kwala re ba ha ditharabollo tsa seemo se e leng gore se tlhokana le gore ba se he nako ba bone gore ba ka re thusa ka tselentseng yana se ke le tsang go se le kopa ke se dira ile kopo ke gore by the end ga ke re at the end ya January 2025 by the end of January 2025 gore even before re ta bo re iphile sebaka sa gore ga go na le ba ileng gore ke ba boeteledipele ba lona re be re kile ra ikopanya le bone ka tse le tlileng ka tsone gompieno ke sone hela se ne ke kopa gore ke se beha pele ga lona gore ra amogetse se le tlileng ka sone re ta se leba mme mo nakong e leng gore ga e hedise pelo re ta boela go lona bana ba le babedi ba latlhegetswe ke matshelo kwa Shoshong le thobela morago ga dipula tse di mašetla tse di bakileng merwalela ditiragalo tse di diragetse jaaka bana ba ne ba tshamekela mo metsing morago ga dipula tseo a rutlwe no Lithando Gaonwe ka pego pula ya mašetla e nele kwa dikgaolong tsa Shoshong le Mahalape ka Laboraro mme ya baka merwalela le go penologa ga melatswana mo mafelong mangwe ka go tlhoka lesego mosimane wa dingwaga tse di 15 o na go golwa ke metsi a ile go tshameka le tsala ya gagwe fa mosetsanyana wa dingwaga tse 2 a wetse mo lehuting go ga bone molapo o ke molapo wa Makopo o ile gore ha ba tabogela go ba tshamekela mo metsing o mongwe sala ka utlo mongwe a goa ile gore metsi anong a ka maswabi a mo go la motsa a tabogela lapeng a bua mokgosi mira amogela pego emma gore go na le mongwe le gore tsero ke metsi go Sosong ha ntse re tsweletse re mmatla ga nna le pego e nngwe e ne e tswa ko motseng wa Tobela le gone go na le seemo sa gore ngwana o ngwaga di ka nna 2 wa motsanyana ha ntse le mo lapeng hela tshameka yalo botsadi ha ba gore ba itlhala le gore o mo lehuting le le nteng ya lo mo lapeng le na le metsi mme ha ba montsha ka go tlhoka lesego mma ba itlhala le gore o latlhegetswe ke botshelo letsholo la go batla mosimane yo le tsweletse maabane mo mosong mme a fitlhelwa sekgalanyana le ha wetseng teng ina ra re tswedisa mo mosong re na le bone ba sesole le ba bangwe a hela bone mma ka lesego mme go tlhoka lesego go ne ra itlhela a latlhegetswe ke botshelo mme hela ra itsisi ba lwapa ya nna gone gore thulaganyo e tla latelang kana ke yone ya gore go tle go nne le postmortem kwa ikongwe mo kgaolong ya Shoshong dipula tseo di kgoreleditse metsamao ya banni ba motse o go sena ga go tola ganteng re sa kgone go tola le gompieno ntse seemo sa teng ga sa nna sentle
nna ke le ke mo nyaganeng ke wetswe ke ha ke go letsang teng bo ngwana ke ba letse ka tala nna pula e nnetse ko morakeng a bogote tswa ko morakeng ko o tshabe metsi o te ko batho metsi ke a wa ta go bola re ithetsentse metsi a le ka ntse a nele ntse e nele a be ke e ta o nnela kwano gape metsi a bokete nna ibile kana kwa ga me jarata teng ko mokhatšhenyana metsi a neng a heta go jarateng ya mena a le mantsi mo nakong ya gompieno dijarata ka bontsi gona ka ga rona ka siding ya ga sekolo ka motakasa ga o bereke batsadi le batlhokomedi ba bana ba gakolotswe go ba bana ba bone leitlho go netegatsa ga ba sa tshamekele mo metsing ka le borai no le thando ga onne Botswana Television Mahalape. Ba re tswelela bani ba Mopane ba supile fa ba lela selelo sa khuranyo ya meno mabapi le tsela e sa tswang go agiwa bošweng e ralang motse wa bone. Ba tlhalositse fa e re paka ya dipula babo ba simolola go nna ka letshogo ka jaana tsela eo e agetswe fa godimo mme seo se baka tshenyo ka e tshololela metsi mo metseng ya bone. Ba buile se kwa Mopane bošweng fa ba itekodisetsa mo palamente wa kgaolo eo me Helen Manyaneng mo phuthegong ya neng a tsile go ipegela morafe semmuso a rutlwe Lizzy-Class ka pego. Tsela e ralala motse wa Mopane e bolele jwa dikilomitara di le 40 go tlhalosiwa fa e sa itumedise bane ba Mopane ka jaana ba supa fa le sekgoreletse mo go bone segolo jang ka nako ya dipula le fa go ntse jalo ba lephata la ditsela ba tlhalositse fa tsela eo ise wele ebile ise rulele puso semmuso mme ba kopa banne go wela dibete go fitlhela tsela eo e wetsa sentle ba supa fa e ta baakangwa go kgona go lolola metsi ka paka eo. Kganywa ke metsi tsela e dirilweng e go godimo yaanong ha metsi a tla floela mo dijareteng tsa rona mo e le gore even le koloi ha e kgone go tsena ebile ha e kgone go heta le re thuse motse wa rona o sa le seko mara go thata go heta metsi e mengwe thata mme re bitswa go the greater gaborone bogolo tsholetsang lebelo ditsela tse ha o ka lebisa tsela tse tsa rona tse di sa phiriwang the less than 30 kilometers ke di ka se tsa dirwa tsone ditsela tsa metsi a dipula a ka ke dingwe tsa di tale ditsela tse di dirang sone go tsamaisa metsi go laola metsi a tswang mo malapeng le gone mo ditseleng ke tsone dingwe tse go di saletse ko morago ba ne ba dirile ba dirileng teng mme go santse go tsweletse mo go tse dingwe mo palamente wa kgaolo mme Manyaneng ona kopa tshwaragano popagano le tirisano mmogo magareng ga morafe le boeteledipele a supa fa seo e le konokono mo go thuseng go tlisa dithabololo le go hego sa tswelelo pele mo motseng. Motse wa rona gore o tswelele o kgonagale ke ha re tshwaragane tota nna se ke batla go se kopa ke gore a re tswe mo mebaleng ya diphati a re tswe mo politiking ha re tsena mo go direleng motse ka kgona mahoka a rileng re patagane ha ka utsena ena a reng katamelang rona re ka palwa ke Mopane metsi mothabe gore re tshwaragane. Go sa le foo banne ba gakolola go thulantsha dithogo go lwantsha seemo sa borukuthi se ba tlhalositseng fa se ba thwara boroko. Lizzy-Class, BTV News, Mopane. Khansele ya Tsabong e bona phetogo morago ga dingwaga tse dintsi ka jaana re Elias Motlhanke wa phathi e busang ya UDC a yatela pele go na modulasetulo wa yone a sala morago ke Remoketsi Rakose lene e le wa UDC ebile e le mokhanselara yo tlhopetsweng wa UDC bodulasetulo jo bo gapiwa jalo mo go Re Hendrik Jacobs wa phathi ya BDP. Makhanselara ao a 23 mo go bone ba le 15 e leng ba phathi e busang fa ba robang bobedi e le ba phathi e sa tswang go fengwa mo ditlhophong tse di fetileng. Morago ga go bona maemo ao Re Motlhanke o ne a kopa makhanselara ka ene go bopagana mo go diragatseng maitlamo le maikemisetso a puso ya lefatshe leno ya go tokafatsa matshelo a beng gae ga mmogo le go tsepama mo molaomotheong wa lefatshe leno. You will soon be declared inefficient. You will be declared very, very soon. If you don't learn the things from these people, but to buy it's deal go hit awena but to buy make it promise tell you the halu campaign
And you will meet an old person every day. Why is my 1,800? You are going to be agents of change, or you are agents of change. And unfortunately, they are not going to wait for Kamoso. They want change now, today. It's up to us for Bonahore what we are made of. It's up to us to show the courage that we used during the election or campaign time. Gatelela kgang ya gore re ska ra iteba gore re tswa mo makhamong ahi ke tsa ke re mo ka bogone hela ha re go tlogetse go ntle ga ntluye go tla re letlella go tla go direla batho ba ba re tsitseng ha ka botswa pelo mme pile ke leboge le one kgang ya gore le lemogile gore ga le ka ke la kgona ka bonosi ba rona le rona ga re ka ke ra kgona sepe ka bonosi ba rona. a re lebetsa mahatsa sele dipego di bolela fa seemo sa itshireletso kwa kgaolong ya Sahel e tsweletse ka go senyega pele fa e sale masola a Amerika kojwa kwa kgaolong eo morago ga go thankgolwa ga puso kwa kgaolong eo batlhabani ba baneng ba tsa taolo ya kgaolo eo ba ne ba ntsha taolo ya gore masola a mafatshe a sele a ikgogela morago tshwetso e ba itsanape ba bolelang e okeditse botsolodi. Mogolwane wa sesole sa Amerika, Major General Kenneth Ekman, yo neng a eteletse pele go fuduga ga masole a lefatshe leo kwa Niger, a re tshwetso eo e ba buseditse kwa morago mo maitekong a go lwantsha dikgang tsa botsolodi kwa kgaolong ya Sahel. A re ba ne ba setse ba dirile kgatelopele mo go lereng kagiso le thitibalo mo kgaolong ya Sahel. If there was one country that was most important, fa go na le lefatshe le le neng le le botlhokwa mo go rarabololeng botsolodi mo kgaolong ya Sahel e ne e le Niger. Go ikgogela morago ko e nnile poelo morago e kgolo ya itshireletso. Fa e sale go thankgola puso ka 2023 go a supagala fa botsolodi bo oketsegile ka gore ba na le ditsompelo tse di heketsang makalana a lekang go lere kagiso mo kgaolong eo. The jihadists have been on the march. Ditsolodi tsa jihadists di sweletse ka go atolosa ditlhasalo tsa tsone ko mafatsheng a mangwe. Lefatshe la Burkina Faso le dumetse gore ditsolodi tseo di laola 40% ya lefatshe leo. Mogolwane wa US African a re go supa fa ditsolodi di amana le kgaolo ya bophirima jwa Afrika. We pulled out of Niger, but we are engaged. Re dule kwa Niger mme re buisana le mafatshe a bapileng le lowatlhe kwa bophirima jwa Afrika ka gore go lebega kgotlang e golela kwa bokone jwa mafatshe ao. Of Cote d'Ivoire, of Ghana, and Togo, and Benin. Go ya ka lekgotla la ditšhaba botsolodi le borukutli jo bo setlhogo di godile go menagane kwa kgaolong ya Sahel mo go gotlhile mafatshe gore a bee leitlho seemo se ka jaana go na le kgonagalo ya gore seemo seo se aname le mafatshe a mabapi kgotsa dikgaolo tse dingwe. Laone le Gwale, BTV News. Tla ke di bea khutlo gone fa ntle ke sutele Edwin Mashia Kgomo go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana. Gone kwa bokone bophirima borwa botlhaba legare mothwetso madume dumela tsatsiki la botlhano Sedimonthole a le 20 a re dilome serota ka tsa metshameko na ke Edwin Mashia Kgomo metsone tsa re basameki ba monogae ba table tennis ba tla phadisana e le lantha kwa metshamekong ya OSC Region 5 e tla tshegetswang ngwaga o tlang kwa Namibia. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association Khuzanani Motswagole o tlhalositse gore go bo motshameko wa table tennis wa akareditswe mo metshamekong eo ke lekgotla la African Union Sports Council go tla thusa gore batshameki go tswa mo mafatsheng ka go farologana ba kopane gangwe le gape go phadisana. Victoria Dakin wa bega. Motswagole o tsweletse a re gore mafatshe a borwa jwa Aforika a bo a kgona go phadisana mo kgaisanong e go tla thusa gore batshameki ba gole mo motshamekong wa table tennis. Re kopane ka May re kopana ka December and hopefully one of the countries that host a gongwe mo ngwaga re kopane gararo. That is good for our athletes, especially ba ba developang ka gore ha re ka nna le bakara sa kopana digepe di nna teng ha digepe di nna teng go tsa le baka gore re di tswale and mo ka bokone go ira motshameko gore o ska nna monate because if
re tshameka a bo ile gore mofenyo sampa re itsure ke mang a go ne le excitement mo sportsing hence we bona our interventions gore ba simolole ko tase gore ba gole ba le mmogo. moeteledipele yo wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association o tlhalositse fa monongwaga ba atlegile mo go tshegetseng dikgaisano tsa mafatshe di le 5 e leng ITTF Africa Youth Championships, Continental Hopes and Challenge, Under 15 Regional Tournament, Commonwealth Youth Under 13 ga mmogo le ya Phoenix Assurance Botswana International Open Championship. Godimo ga mo ne re na le local events mo leng gore ke di monthly tournaments tse leng gore our aim mo go tsone ke gore di contribute as employment creation strategy. So go na le price money tse di winwang tse leng gore di way above the minimum wage. Go tse dingwe lekgotla la BTTA le kgona go tsweledisa botsalano jwa lone le khamphane ya Phoenix Assurance Botswana e sa leng ba rotloetsa go tloga ka ngwaga wa 2019. Mo godimo ga moo ba kgonne gape go bona barotloetsi ba bangwe ba ba thusitseng go tshegetsa metshameko ya Africa Youth Championships. What we strive on is relationship management. Re dumela gore ha re bona barotloetsi re ba keep jang. Our reporting should be accounting gore ba kgone gore nela a good reference mo go ba bang. So le gone gore ga re tse madi mo go bonela, we also look at how best we can give them money on kana return on investment ya se ba sitisitse. Le fa go ntse jalo ba itemogela dikgwetlho di tshwana le letlhoko la madi le go tlhoka mafelo a go tshegetsa metshameko a tsamaelana le seelo sa mafatshe. Tsone tse re di bonang di suitable for humanity re kgona go ta a bo re tshameka mme ne re eletsa go bona se di hetang go mme le gale re itumelela tse re di bonang ka gore re tshwanetse go sela ha re leng teng yaanong re sela ha re leng teng. Mo ngwageng o tlang BTTA e ikaelela go tshegetsa metshameko ya mafatshe le mmalwa le go fa ditlhopha tsa bone tsa table tennis marudi a go tshegetsa dikgaisano tsa seemo se se go godimo. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Moeteledipele wa Botswana Swimming Sport Association Kgaotsa Matthews a re lekgotla leo le nnile le ngwaga o monamagadi morago ga go tshegetsa dikgaisano di le mmalwa le go rotloediwa ke khamphane ya DTC Botswana e ba tudisitseng lekgotla leo melatswana e tletse monongwaga a re utlwe jalo Segofatso Malepa ka dintlha. E ne ya reka kgwedi ya motshegano monongwaga kompone ya Diamond Trading Company DTCB ya rotloetsa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association ka 3 million pula go mo dirisa mo sebakeng sa ngwaga tse 3. Go ya ka moeteledipele wa lekgotla la Botswana Swimming Sport Association, thotloetso eo e ba thusitse go fitlhelela dilo di le mmalwa di tshwana go tshegetsa metshameko ya tlhotlhwa le go romela batshameki kwa dikgaisanong kwa ntle jaaka metshameko ya diolimpiki. Our swimmers going to Olympics, that was a highlight. Being ranked. Re itumeletse phitlhelelo ya bathumi ba rona ba ba neng ba ile diolimpiking kwa ba tokafaditse maemo a rona lefatshe ka bophara. Le mono gae bathumi ba rona ba dira dinako tse di botoka thata. Go ya pele re ikelela go anama le Botswana ka bophara re sa remelle fela mo Gaborone le Francistown. Now ke gore e ska nna mo Gaborone le Francistown hela. A godimo ga mo thotloetso e tlodisitswe melatswana ditlhopha ka bontsi jaaka di itemogetse kgolo. Sponsorship sena se mesitsile ele I would say it's a very good innovation to Botswana swimming. Se motivate bana ebile gape ga se pitlaganye sa rotloetsa gore bana ba itse gore there is something that they are training for, there is something that they are competing for. So tota la go gore ke eletsa gore tota other sponsors ba ka tla swimming ya Botswana e ka simola go change ya la thata ka ntse sa letso go mora go dingwa tse di itileng. Ngwana rona a le 1 o tsene under sponsorship sa DTC for 3 years sa 3 million I believe. So ga ye leng teng ke gore ha tsena ne sheso maintain dinako tsa gagwe ha sa di maintain go ra gore o hella ile gore wa ntshiwa go tsenngwa o mongwe mo bitang ka dinako. So for us to mo dira gore a nne mo sponsoring seo re tshwanetse gore re train thata re bakanye training ya rona. So grateful to the sponsor. Leboga ba kompone ya DTCB ka thotloetso ya bone e okeditseng phadisanyo e mashetla gareng ga bathumi. Re motlotlo ka bathumi ba ba setseng e le karolo ya lenaneo le
mme le rona re le setlhopha re eletsa go bona bathumi ba rona ba le babedi ba akarediwa mo lenaneong le. Thotloetso ya DTCB e akaretsang go tsena mo kampeng ga ditlhopha tse di potlana le tse di kgolwane kwa lefelong la ikatiso la maemo a kwa godimo kwa Pretoria di le ka fa tlase ga mantswetswedi wa mokatisi wa go thuma wa Aforika Borwa Rosemary. Kwa dikampeng tseo bathumi ba amogela dithuso tsa tlhaloganyo le itshidilo mmele tse tsotlhe maikaelo e leng go ba dira bathumi ba maemo a ntlha ba ba ka tsabakelang kwa dikgaisanong tsa mafatshe. Go tla le ka kakaretso monongwaga le segeditse dileki tse 4 tsa go thuma le dikgaisanong tse 2 tsa setšhaba. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Radi konetelela jaanong utlwa e re jaaka ligi ya FNB Premiership e tla bo e garela ngwaga wa 2024 mafelong ano a beke setlhopha sa Mochudi Centership se tla amogela sa Matebele FC mo motshamekong wa go lwela kgaolo ya Kgatleng le dintlha tse 3 maitseboeng ano kwa lebaleng la Botswana Public Service College. Re filwe Lekorwe wa latela baya kwa pele Perebone Mochudi Chiefs ba tsena mo motshamekong ba le mo maemong a botlhano ka dintlha di le 12 tse ba di bokwantseng ka diphenyo tse 5 ba latlhegelwa ga raro mme ba tshameka maleka makgetho a mararo mo motshamekong ye le 11. Phenyo mo motshamekong o e ka raya gore magosi ba tswala ngwaga wa 2024 ba le mo maemong a bone. Ka fa letlhakoreng le lengwe Matebele FC ba ba mo maemong a borwa bongwe go tswa mo motshamekong ye le 11 ba bone diphenyo tse 4 ditatlhegelo tse 2 ga mmogo le maleka a le 5 mme ba tla tshwanelwa ke go ntsha ga tshwene go leka go tswala ngwaga ba tlhatlogetse mo maemong a borataro. Re ntse re le mo go tsa ka moso setlhopha sa BDF 11 se tla bo sa amogetse sa VTM FC kwa Lobatse Sports Complex mo motshamekong o ka tlhatlhosetsang bore ba masole kwa maemong a borwa bongwe kana a bo 10 fa VTM yone phenyo e ka ba tlogelang mo go a botlhano. Metshameko ya beke ya bo 10 le boraro ya FNB Premiership e tla tswala ngwaga wa paka ya 2024-2025 mme paka e boetswe le kgwedi ya Firikgong le malatsi a 4 ka metshameko e neng e tlosolositswe ya beke ya botlhano. Re filwe Lekorwe, BTV Sport, Gaborone. Mothoetso fa gatile seretse ya boenole a re sa go le tlole maro ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletse nako ya bongwe re dibe khutlo gone fa tshele bogejalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranelwa jalo ka puo ya diatla tse masha khomo tse tswa thobeng tse le phepa Joy Mothibi wa boa go tla go konetelela tsa tsesi la botlhano tsa Botswana Connects ka gore e boela bodibentlo ya ga masha khomo tse re matla khomo go dumela o etse mahata sediba tlholantso bereka ka bonatla bone go pila le botswerere modimotjio. You are live on BTV News Channel 289. Thank you so much for joining us. I am Edwin Mashakomo from the Sports Desk. Senior national men's football team, the Zebras, defeated Cape Verde 1-0 in an African Cup of Nations 2025 qualifier match played at Estadio Nacional de Cabo Verde.